کشور ایران آمده است. Festival Tabut dari Irak kemudian menuju ke Iran dan diselenggarakan di sana. از ایران به پاکستان و هند رفته است. Dari Iran kemudian hijrah ke Pakistan dan juga ke India. و بعد به خیلی از کشورهایی که عاشق فرزند رسول الله امام حسین بودند. Dan dari sana kemudian menyebar ke berbagai wilayah termasuk di wilayah Asia Tenggara dalam rangka untuk menunjukkan kecintaan kepada cucunda Nabi. پس فکر نکنید فستیوال تابوت مال امروز است، مال 1000 سال قبل است. Oleh karena itu jangan Anda kira bahwa festival Tabut dimulai baru beberapa tahun yang silam, namun sudah 1000 tahun yang lalu sudah dimulai. و باید به شهردار محترم و مسئولین پریمن و شما مردم تبریک گفت که این فستیوال 1000 ساله را زنده کردید. Oleh karena itu sudah selayaknya kita berterima kasih kepada Bapak Wali Kota beserta jajaran, begitu juga dengan seluruh masyarakat Pariaman. Perlu kita ucapkan terima kasih dan perlu saya sampaikan ucapan selamat karena masyarakat Pariaman juga selalu menghidupkan festival Tabut ini. این نشون میدهد که روح نبی محمد در این شهر مضاعف است و عنایت خاصی دارد نبی محمد به مردم این شهر. Dan alhamdulillah oleh karena itulah salah satu di antara tujuan Pariaman adalah mewujudkan kota yang religius, artinya kembali kepada Islam dan selalu mendapatkan perhatian dari Nabi besar. مسلمان کار بیهوده انجام نمیدهد. Kaum muslimin tidak melakukan sesuatu tanpa ada tujuan. شما این دو تابوت را الان در